Atumiria na bodaboda kuma kanisene mwentere Cheruiri nibejete amwe kiri maromba za gucokia nkatho kiri Murungu ni untu wa kubatongeria mwaka juju ntheni aria borite kumenyera muno njirene kagitene gaka kambura na kinya thigunku ndira kuonekaga mitino mingi ikiumira bakiura kuthingatira kinya mawatho ja barabara kenda gwikaria na atumiri bangi ba barabara bodaboda bani borite kinya aciari barabara na ana batathiria skuru kubamenyera muno bamwe bao bakioneka kwa na kugurira na baba pikipiki mawira kirigia na chotariria ni kanisa ya Njinji vitaunini ya Ruire gisoneke bure na aria athenjeri ba Murungu kambuni se wende wa bikibiki wa mwena Kristo bako gwatanirite na itira bikibiki wa ndine na kugita mambura ya gucokia nkatho kiri Murungu. Lord, you have carried us this far. Thank you to overload for every bodaboda rider that God you gave grace. Kuringana na atongere na bangane mambura jau ni ati moroto jau ni gucokere Murungu nkatho ni gutongerete bikibiki mwaka junthe bate konene na mitino kana kinya guta uturo bwao na tukuona antu aba ibetu ni atanochia ni brother betu kana ni ankoba betu iba baba bantu twauga itubati kubavario kiringogera bakurita ntungogera bakurita ni maana na tuona ikwagirite tukithiria mwaka wa 2022 twithiro twina kanya na bo tucokie nkatho kwira Murungu ibwega nontu bakubeka bwega kiri company ya Watu Credit the overall chairman wa Ruire Rware Ward na Watu Credit barathithire bwega beja ba choose Ruire tukeja gucokia nkatho ndene kanisa ya Great Gospel Missionaries GGV Ruire na nio tumbere kweja na group inene na tukwitha tuna kagita kathongi au cokia nkatho nontu ba mwaka juju na mbene na yetu tu mtoromba kuona accident tuyetitha bigigi twinde na Murungu na tukalitia wengo itu yetu jumuike na babange antu baruile customer betu gucokeria Murungu nkatho nontu bware atukinyithitie batu na kampuni na antu baruile kwa jumura ngai na tonekanirite ukerukira kwendaniria na ukara na kampuni na bikibiki bo bagakira antu betu kampani ya Watu Credit kwa sababu ya kutupatia hii services ya boda boda. Mimi upande wangu ni mechanic, nimekuwa nikitengenezea hawa vijana wetu wenzangu pikipiki yangu. Ni kushukuru tu na kuwahimiza wasiashirie pikipiki haribike mpaka ifikie kiwango ya kushinda kutengeneza, wajaribu kutengeneza ibwega muno nontu gwa etiria pikipiki kuona kabeje tucokie nkatho turi amwe twitite kuthiria mwaka nandi na ibwega muno nontu bauciumiria twacokia nkatho na nkuba wish Merry Christmas and Happy New Year. Kurukini barombete tithe bikibiki kaunti ya Meru gwitithe bikibiki kaora igitarira mambura ja thigonku na kuthingatira mawatho jonthe ja barabara ni kenda kweba mitino nkuruki bakiboria gutigira na banini batikinditie ukuru ba miakere batere batikunengerwa bikibiki tukira tu ndiumbobera skuru ichingi nande na ana basukuru bakanengerwa bikibiki nonto batikumba control beya kureta mantu ja mai kwa ununkubira mwaka jo mwero bwambirie bwega twithiro tumenyerete tugetithia bikibiki na roro muno itwitie bikibiki bwega na njire njega na kinya nto bara tukwandu customers betu nonto we are your customers. Murungu atutethie twandu antu betu na dignity na wendo nonto festive one of the things that happens kiri festive to celebrate wendo ba Murungu so tuonania wendo kiri customer betu tucoke twatugwithia bikibiki twithia bwega na mwathani atumbanire kenda tutikeje kugea any accident na twaumara kenda tucoka bwega twethe tumeta company ya Bajaj na tukuga twa appreciated muno kutha twena babwe ora nkabwira festive season ethia bikibiki ekubwega imenyere nonto togwitaji na arua rojo na oke rira kuna mutino in case of any accident tukarashi muno kwetha twa against antu wa bikibiki atutegere umara bure etha tena makosa tafadhali nya rojo ukamonera rojigo kuonerwa wa bikibiki jiri bikibiki yo in December tuli bethe bimenyete njirene bwega na bakayabira na mantu jambo gita njirene ona muntu ogiti kabo mwebere wendelea ngoisi yaku bwega na Murungu akuthalima ure mugato jaku bwega bakunenkera aritwa bara basukuru bikibiki itwirirwe ikinya kampuni yeje kwendia bikibiki no mwanga withwe wina driving license
kwa hiyo tukuromba mono uria kunengerwa bikibiki ethirwa ina driving license ni kwenda akomba kutungata sheria cionthe cia barabara iria ikwendeka. Ngiripotera weru wikendi kuma Ruire gicigoone kia Buri, Mbita Mawira, Ngirigia.